Ma-Afrika mahle sizwe simpisholo banguna bahle izwekazi lonke lase-Afrika. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngosizi lomuntu omnyama. Bafowethu, umuntu omnyama usosizini. Usizi lomuntu omnyama luqala lapho umuntu omnyama, insizwa yomuntu omnyama ihlangana nentombi yomuntu omnyama, becelana ukuba sebudlelwaneni. Kanti lensizwa ayazi ukuthi ishela intombi nje, ishela uSathane uhodoba uqobo lwakhe. Ngelinye ilanga uzohushula ingane yakhe kwayena ambulale futhi. Noma kube intombi eqomayo kanti ayazi ukuthi iqoma uhodoba womthakathi ezothi mayimtshela ukuthi sikhulelwe ebese phika ingane, ekhiphe nemali nokuthi leyo ngane leyo ayihushule ngoba yena akayifuni. Seliqalileke usizi lomuntu omnyama ngoba leyo nto leyo iyohambe iwele enganeni. Ikhula ingane ingamazi baba wayo, ikhula ingane ingamazi uma wayo. Kodwa ingane yayingekho uma behlangana labantu, uma bexabana labantu. Usizi lomuntu omnyama liqala lapho umuntu omnyama eqala khona ukuphatha isibhamu noma ephatha umese. Luyaqala usizi lomuntu omnyama. Ngoba lo muntu njengoba esephatha isibhamu nje, esephatha umese, usezazi kuuye yedwa umuntu ophila emhlabeni. Abanye abantu sekuyicashalala zakhe, sekumele bezwe ngaye. Luqalileke usizi lomuntu omnyama. Usizi lomuntu omnyama luqala le day umuntu omnyama efelwa. Kwavela nje isidumbu kumuntu omnyama, seliqalile usizi. Luqala kuphi? Luqala ekutheni kufanele ayolanda umoya wakhe ngehlahla. Seliqalile usizi lomuntu omnyama. Liqala kuphi? Liqala ekutheni ke manje sekufanele bagezwe. Mase begeziwe bese ke beyakhumula. Mase bekhumula bese eyakhushulwa ke. Mayese khushuliwe ke bese eyabuyiswa. Mayese buyisiwe ke usengeniswe emndenini. Usizi lomuntu omnyama lonke lolo. Usizi lomuntu omnyama luqala lapho umuntu omnyama esebenza kahle, eyisebenzela, bese kuqhamuka lezinto lezi abantu abacabanga ukuthi abantu abangasekho, amathongo ezibizwa ngamadlozi, amadimoni, imimoya engcolile, imimoya eyikhova, ebesimtshela ukuthi akayeke umsebenzi ahamba yothwasa. Umbuzo wami uthi abantu abangasekho sibangcwabaphi? Sibangcwaba emalibeni, sibangcwaba emathuneni. Kodwa bheka-ke usizi lomuntu omnyama. Lo muntu uma uyothwasa emzini womuntu okungekhona kubo, okungekhona esibongweni sakhe. Omunye uma uyothwasa emanzini. Umbuzo uthi yini le emthwasisayo lapha emzini womuntu? Yini le emthwasisayo lapha emanzini? Usizi lomuntu omnyama seliqalile. Emva kwalokho-ke kuyobe kufunwa-ke iy'mbuzi ey'ngapheli. Usizi lomuntu omnyama liqalile. Agcobeke imicakaco-ke enyaweni nasekhanda, athwalise inyongo, athwalise imiyeko, athwalise yonke lento le. Usizi lomuntu omnyama seliqalile. Ngithe ngikhuluma ngosizi lomuntu omnyama. Usizi lomuntu omnyama luqala lapho umakhelwane eqala ethi uzivulela ibhizinisi. Bese yasuka umuntu omnyama athathe umuthi ahamba enyangeni. Athi ucabanga ukuthi ubani yena. Seliqalile usizi lomuntu omnyama. Usizi lomuntu omnyama luqala lapho umuntu omnyama engasadakwe utshwala kodwa sedakwe isikhundla. Seliqalile usizi lomuntu omnyama. Kunje emhlabeni abantu abamnyama bahlupheka kanje ngenxa yokuthi abantu abamnyama badakwe izikhundla. Usizi lomuntu omnyama liqala lapho umuntu ethenga abantu ethi bayobulala imanager kanti kuzofa ingane yakhe, okuyiyo i-vice manager. Usizi lomuntu omnyama liqala lapho umuntu ethi ufuna ukubulala ingane zomuntu kanti kuzodla ingane zakhe. Seliqalileke lapho usizi lomuntu omnyama. Bafowethu, ngabala ngingaqedi. Usizi lomuntu omnyama liqala lapho umuntu
onamatekisi awu-10 ebulala umuntu onamatekisi awu-2 ngoba nje ekhulume into angayizwisisi angazwani nayo. Usizi lomuntu omnyama liqala lapho ubaba ebeka inkosana ekhaya, noma engabeki inkosana kodwa ebeka olama inkosana ngoba embona ukuthi ukhaliphile ukudlula inkosana. Inkosana bese sifuna ukubulala lo ngenxa yokuthi idakwe isikhundla sobukhosana. Usizi lomuntu omnyama liqala lapho ekhaya kuno-anti othakathayo ongayiphethe kahle. Umuzi ono-anti othakathayo lowo muzi loyo ngeke ume ngoba u-anti uyinkinga. Qala lapho kusizi lomuntu omnyama. Usizi lomuntu omnyama liqala lapho omunye eshada udadewabo engakashadi omdala ukuthi ushada kanjani omncane omdala engakashadi. Qala lapho kusizi lomuntu omnyama. Hey bafowethu, uma ngingakhuluma ngosizi lomuntu omnyama, hey ngingabhala incwadi ngingaqedi. Usizi nje lomuntu omnyama. Sizi lomuntu omnyama liqala lapho enye ingane ehlakaniphile esikolweni yakho ayihlakaniphile. Usunika lengane yakho umuthi ukuthi ayiyothakatha lengane ehlakaniphile ngoba yakho ayihlakaniphile. Seliqalile usizi lomuntu omnyama. Usizi lomuntu omnyama liqala lapho ingane ingalalela abazali bayo bese abazali beyiqalekisa ingane. Bethi umvundla zonqanda phambili. Seliqalile usizi lomuntu omnyama. Bafowethu, usizi lomuntu omnyama alipheli. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.